sohlabelela kodwa enhlizweni yami kunalomhlabelelo othi welikholwa uma kubo ungahlanganyeli nabo nasemkhubeni yabo emibi ngoba sathanda ukubizwa ngokuthi mngani uyisitha salenkosi ezobuya masinyane. Ahlabelele nje ogcwele unyaka usuphele enhlizweni yami ukuthi nje ngempela sathanda ukubizwa ngabezizwe ukuthi mngani uyisitha salenkosi ezobuya masinyane. Bazalwane ngiyaxolisa nje nokungena lethanyana ngokweqiniso bazalwane ngisendleleni kodwa ngeqiniso bazalwane kade sengihambile ngabuya. Siyazi ukuthi besikade nje sinomcimbi omkhulu yebo besinendumezulu akekho kade engekho bekuhlatshiwe umkhosi kukhona akade behamba ngendiza bekhona kuyo le ndawo bazonyathela eFosloras kade kunomdumo nje indawo yonke nabakule ndawo kade beza begijima beze kuyo le ndawo. Bazalwane kwakwala-ke enhlizweni yami ukuthi ngize bazalwane ukuzobonga. Bazalwane lithi izwi lenkosi njengalokhu nifundisiwe nikuvama ukubonga. Bazalwane angizelanga into eziningi kade ngihambile ngoTuesday sengibuyele emsebenzini makufika uFriday sengiphuma emsebenzini ayikwala bazalwane ukuthi abazalwane sengoze ngibabona entabeni ayikwala bazalwane kwavele kwathi nje hayi angivele ngize khona la ingakho ke ningibona isimo sona besingavumi kodwa nje ngafohla kwagcina bazalwane kwenze ukuthi ngibe khona. So bazalwane siyambonga uJesu. Ngani bazalwane ngeqiniso bazalwane ngiyambonga uJesu angazi ngingathini igalelo bazalwane beninalo inkonzo bazalwane kusukela eqaleni kuze kube imanje bazalwane izwi lenkosi lithi ningakhathali ekwenzeni okuhle ngoba nizovuna nje ngesikhathi esifaneleyo uma nje ningadangalanga. Ngeqiniso bazalwane senilindelwe umqheleweni ezulwini. Bazalwane ngike kwathi ngoJuly ngalezi ikhathi lezi June 16 mangabe kudlala Comrade Marathon kugijima shuthi bazalwane ngase ngaba nechansanyana yokuthi ngidlule nje ngibuke kancane ukuthi kusuke kwenzakalani. Mangibuka bazalwane kwanento bazalwane eklikhayo angivamile kwesinye isikhathi ukuhlala iTV nje akusiyo umngani wami kodwa bazalwane ngasho ukuthi inkosi kunento efuna ukungifundisa yona ngeComrade Marathon ukuthi bazalwane kahle kahle sisemncintiswaneni sisemjahweni. Bazalwane kunento engayibonaka ukuthi kuyenzeka mabegijima laba bagijimayo kuba khona ama-test abadibana nawo nje endleleni abanye bazalwane bagcina bengafikanga ngoba nje khona abasho nezinto abayithandayo during indlela yabo. Abanye bayagive up, abanye baphelelwa amandla, abanye impela bafiki. Kwase egcineni sekuzophela kwase kwaba khona abanye bathathwa ibhasi kade nabo besemncintiswaneni. Le bhasi lena kuthiwa yiBailer bus yavele yabathatha bonke laba abasebeyibona vele ukuthi isikhathi siyabashaya vele angeke besafika. Basheshe bagive up abanye bebuza ukuthi wena uyathandani ukuqhubeka ugijime noma isikhathi ususibona. Abanye bathi hayi cha sesiyabona sesiyagive up. Kwase kwaba nentshumayelo phakathi kwempilo yami ukuthi yazi lolu hambo lokukholwa kukhona ingqinamba eziba khona. Uyazi ukuthi during nje lesi sikhathi lesenkonzo kade kunama-test nje akhona. Kwesinye isikhathi uthi wenza kahle avela ayichamukela ama-test left and right bese nje kufika ukuthi hayi cha nami sengiyayekanga angangiyimele indaba yokuthi ngilokhu ngikhulunywa kanje uzwe ukuthi kwaze kwabuhlungu enhlizweni yakho bese abanye bazalwane bayakuvumela ukuyigibela iBailer bus. Kanti bazalwane iBailer bus eyezehluleki ekhaya lapho esiya khona abafunakala abantu abasuke beyigibelile leyo bus ngoba ngeqiniso isukile ishe zonke izehluleki. Abantu abathe begive up endleleni bedibana nezingqinamba base beyabona ukuthi hayi vele cha siyagive up. So bazalwane kulolu uhambo lolu magijime bazalwane abanye bengasho ukuthi hey namaqakala basho yonke into bethi nobubobheke loyana uyagijima neswap basho yonke into abangayisho bese umuntu eyagive up endleleni. So kusekutheni enhlizweni yami ukuthi kulolu uhambo kukho konke uJesu athi kwenze ngamandla akho onke nenhliziyo yakho yonke ukwenze wazi ukuthi ekugcineni ulindelwe umkomelo wakho ufuna ukuthi emncintiswaneni uwini ukuthi abantu abakusurroundile bathini kuwe wena yazi ukuthi konke ukwenzela umvuzo
wasekugcineni. Ikakhulukazi bazalwane, noma kwesinye isikhathi udela isikhathi sakho uzopheka ethempelini, wazi nje ukuthi ngenzela nje lo yamvuso ukuthi ngelinye ilanga uJesu nama ngikomelise nengikwenzayo ukuthi kwenzakalani wena ungakhathazeki. Bese bazalwane, ukuthi nje mhlawumbe uzile ethempelini wazobeka iy'tulo watatazela wenza lokhuya nalokhu, yazi ukuthi ekugcineni kunomvuzo wokwenza kanjalo. Nawe wena odela i-comfort zone yomuzi wakho uzolala nje phansi uzothandaza ethempelini, lokho kuwumusa phambi kaNkulunkulu. So bazalwane, masubonile wonke umsebenzi uba yimpumelelo kungenxa yemthandazo yenu. Siyabonga bazalwane. Ngiyacela nje ke sibonge ngezwi lenkosi. Ngiyocela nje umzalwane ophethe iBhayibheli lesizulu asivulele nje ivesi kafushane uGenesis chapter 4. Ngizocela nje ukuthi asifundele uMangethe, ubhuti Mangethe mangabe esetholile uGenesis chapter 4. Sizofunda nje la amavesi asekuqaleni ambalwa. Umnikelo lapho uKhayini beno-Abela bengenisa iminikelo yabo endlini kaJehova. Amen. Sakhona sithi uKhayini no-Abela. Verse 1. U-Adamu wamazi umkakhe u-Eva, wakhulelwa wazala uKhayini. Wathi ngitholile indoda kuJehova. Verse 2. Waphinde wazala u-Abela umfowabo. U-Abela waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Verse 3. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Verse 4. Naye u-Abela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. UJehova wanaka u-Abela nomnikelo wakhe, kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Amen. Bazalwane, lisho njalo izwi lenkosi. Bazalwane, la siyayithola indaba ukuthi nanku abantu abawu2, uKhayini no-Abela umfowabo. Lithi iBhayibheli omunye wayomalusi omunye ewumlimi, bonke bobawu2 bayanikela. Angithi sizwile indaba bobawu2 kusho ngathini bane vision noma banalo ugqozi lokuthi bahambise something kuNkulunkulu. Kodwa manje khona into ethatha imangazeke manje mase beyiletha iminikelo yabo kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wafika umnikelo kaAbela, uNkulunkulu wayiwona awuthokozelayo, waletha futhi nokaKhayini uNkulunkulu kuthiwa akazange azawamukela. Siyayibona bazalwane ukuthi indaba ikuphi. Shuthi is not about ukuthi umuntu uyanikela sibone mhlambe engenisa enikela, kodwa uNkulunkulu wasemazulwini uhlola la enhlizweni yakho ukuthi yini nje injongo yakho yokunikela. Shuthi ngamanye amagama njengoba uyikhipha lezi izumbulo oyinikelayo, ingabe iyini injongo yakho? Omunye bazalwane uke eze nomnikelo wakhe phambi kaNkulunkulu. Angithi lize lithi izilenkosi nje ungayicaki nokuletha umnikelo wakho endlini kaNkulunkulu ungazange nje ubuyisane nomuntu oxabene naye. Angithi mina ngingawuletha ngoba ngitshela ukuthi abantu abangiboni, kodwa manje uNkulunkulu mayethi ungawungenisa umnikelo wakho mawungazange nje ubuyisane nomuntu oxabene naye. So bazalwane, lithi izilenkosi umnikelo kaKhayini akazange asawamukela. Ukuthi bazalwane, kwesinye isikhathi kuyenzeka umntwana kaNkulunkulu enze kahle phambi kwamehlo ethu, kanti phambi kwamehlo kaNkulunkulu uNkulunkulu akathokozi ngalokho akwenzayo. Mhlawumbe nje omunye ufuna nje ukuthi kwazi ukuthi nami ngenze into ethile. Ngiyabona nje uthola ukuthi injongo yakhe kakhulu ngifisa nje ukuthi umfundisi nami abone ukuthi kunento ethile engiyenzile. Ngithi manje wenzela bani umfundisi? Bese bazalwane uNkulunkulu engathokozi. Ngeqiniso bazalwane, izwi lenkosi malikhuluma ngomnikelo likhuluma ngokuthi lithi nje isandla sangapha singakuboni esakokwangapi futhi wena wenzeni. So bazalwane, kunalokhu ke ukuthi nje siyambonga uJesu ngabantwana bakaNkulunkulu akade bengenisa yonke iminikelo ngokwecebo lenkosi. Bazalwane, ubaba sothi mangihlala phansi uzothandaza. Sidlulisa bazalwane, uzobe esithululeni isibusiso kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu abalekile. Abanye bazalwane kade bengekho ngokwesiko,
kodwa sinabo ngokukamoya. Abanye benikela nje nangemkhuleko yabo, abanye benikela ngokuphathekayo. Siyazi bazalwane, abantwana baNkulunkulu benikela nangey'mali zabo, kuningi kade bengakwenza nemindeni yabo. Siyazi ukuthi bazalwane konke kusukela enkomeni, kusukela kukho konke sesinangey'bhontshi nje la ekhaya ey'nikelwe abantwana bakaNkulunkulu. Kuningi okwenzakalile bazalwane, engathi manizungeza la ekhaya ningena yonke indawo nibone ukuthi wow, siyakubonga Jesu, ngoba ngeqinisa amandla wonke siwathole kuwo. Siyabonga bazalwane, ubaba ubethi mayengixoxela kwesinye isikhathi ethi lapha nalapha, yabo bese sinikeza kuJesu konke. Bazalwane, kunento bazalwane engiyifundile ubaba kade ethi-ke na siqikelela ukuthi nje ngingayenzi nakancane ukukhathazeka. Kuningi bazalwane akade kubiza ukuthi umuntu angakhathazeka, ukuthi nje ubone ukuthi into ey'thile nayo inkonzo siseduzane kodwa ayihlangani. Kodwa bazalwane ethi nje qikelela ukuthi ungakhathazeki. Yazi bazalwane, izwi lenkosi liqinisile malithi ukukhathazeka kusuke kubangela ukona. Bazalwane, sinedeza banga leyo mfihlakalo, samangala bazalwane uJesu eqhumisa imithombo eminye besingayazi. Bazalwane, kwazi kumanje bazalwane kade ngifika le KZN babhizi imlayezo bazalwane bethi asikwazi nje ipresence yenkosi bejabule bethi sisuthe emphefumulweni sasuthe enyameni, bajabule bazalwane abazenzi. Bazalwane, siyambonga uJesu, sibonga abantwana bakaNkulunkulu akade bebonda amabhodwe bathi thina siyamangala iconference okuphekwa kamnandi kangaka. Bazalwane, bejabule abantwana bakaNkulunkulu, ikakhulukazi bathi isayidi lakamoya. Siyamangala thina uJesu mayezosondla ngalolu hlobo, bathi hayi sengathi ngahlala iseFosloras njalo. So bazalwane, uJesu owenza izinto ey'njalo. Siyabonga bazalwane, uJesu anibusise, anandisele konke okuhle. Ngiyabonga nje, bengizodlulisa lokho. Kungumusa